Ngiyathokoza Dlozini. Into efuna siyigadi lento ukuthi sikhethe ama-side. Sisupport isiphiwo sethu esinye singasisupport. Nangithi ayibona lonto ngoba idlozi ethi anqene ukuthi umunye osukuma uyohlola wena kuveza ukuthi hayi wena unobuthandazi. Kanti kahle kahle unobuthandazi nomngoma angithi ngoba suke libona ingqondo yakho wena idlozi alithunywa sakho ukuthi oh umngoma akabuthandi. Phela uma yakho yazi ukufunda ingqondo yakho angithi wena umsosukuma uyohlola bekuvela uthandazi unobuthandazi. Umunye umuntu uma sekutshela ukuthi hayi unomngoma nobuthandazi ube confused wena. Kube ngathi udlala ngawe angithi yebo lonto kanti angithi bazama ukukuvezela ukuthi unomngoma nobuthandazi that's why kunezinto zakho ezingalungi ezinye. Abanye-ke ababi naleyo nhlanhla umuntu alungise lobuthandazi bakhe angithi kuthi kuhambela isikhathi vele kuvumbuka iy'nkinga kanti sekuyidlozi elilwayo manje sokomdabu sokomakhosi sokomdiki angithi sokumnguni namabutho sebeyalwa manje bathi wena ubashiyile bona walungisela laba thena ubashiyile bona yabona. So into musu uyidecide wena engqondweni ukuthi awuyifuni ngoba awuzazi impilo zakho ukuthi zingaphi sihamba kanjani. Wena uzothi ungakabi nolwazi kahle angithi wena ucabanga ukuthi hayi ngeke mina angifuni umngoma. Imoya iyakubona lokho angithi siyenzani eminye siyakufihla esinye isiphiwo kugqame lesi abantu babone lesi uma bekusiza kuthi kuhamba isikhathi from nowhere ivumbu soyagula soney'nkinga kodwa uyalungisa kanti cha le kade besifihlile ngoba kade bebona ingqondo yakho angithi sebeyakuphanisha-ke manje-ke sofuna uphinde-ke manje-ke futhi uqale phansi-ke angithi sekuhamba kanye-ke manje kahle sigade ukukhetha yabona singenzi ukuthi sibangwe kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.